ugiye gutera ya mbere. Kylian Mbappe Loteni utera penalty ibanza, penalty ya kwanza. Simoni Marciniak subwa mbere Atletico de Madrid na Real Madrid bahuriye muri penalty ko finale ya Champions League 2016 Atletico yatsindiweho bwa kabiri. Real Madrid niyo yayitwaye. Penalty ya mbere Mbappe yamaze kuyishyiramo. Attention Bereza Kylian Mbappe. Goal! Mbappe. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Banatera noneho ahite yigendera ku mugozi. Turabongera nazamuka. Ikururuka ku itaplasi. Muri 2016 kuri finale ya Champions League Lucas Vazquez yateye ya mbere, Cristiano atera ya nyuma. Reka turebe agiye gutera Alexander Sorloth. Kuranga ikipe ya Atletico de Madrid Alexander Sorloth. Abona twa predictinze barimo baragenda batoza batwumviye. Taramugiye uvuga nga ikibazo yabyishe ngaho twe twamu. Alexander Sorloth agiye kwitera, reka turebe Alexander Sorloth. Ruteza mu kamakabiri na rufasha aramanuka. Ndani. Goal! Alexander Sorloth. BNB Kigali FM. BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kapiteni Koke yambaye costume hariya. Amunye yigeze umutoza ahubwo. Yaravunitse reka. Kapiteni Koke agiye gutera ya kabiri yitwa Jude Bellingham. Jude Bellingham mu Faransa yinjije, reka to Mwongereza. Reka turebe musoro komoka mu gihugu cy'Ubwongereza mu bwami bw'Abongereza aramanuka yegeranye bagatakira muri umunetse ngura tuwe. Kubwo ngo responsable. Attention. Afite ubwoba. Jude Bellingham. Goal! Jude Bellingham. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Jude Bellingham atsinda penalty ya kabiri. Gutera mbere bura ni byiza iyo muri kuzitsinda. Kuko bishyira igitutu kuri adversaire. Muri umunetse uvuga ngo wowe responsable. Ubwo nawe yatangiye guhembwa ya mbere. Ati responsable gute kandi mama mubana muri Spain. Wari responsable ukabana na mama. Ariko ngo ati mama jewe mutasi bwana mama yaraje kugira ngo kwiteho ko nta kintu uzi wikorera, ntuzi kwimezara, ntuzi kwigira nta kintu kimwe uzi kwikorera. Ariko famille yacitsemo ibice bibiri bitari mu buryo bubi. Mama aherekeza umukuru, papa aherekeza umuto. Reka turepere agiye ku Italia. Julian Alvarez. Goal! Teperete mu nkanka. BNB Kigali FM. BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kamukubise penalty mu nkanka. Abanya-Argentine ariko nibyo biberagamo gusa kumutegereza ko yarata penalty babigoye. Abanya-Argentine agiye gutera Federico Valverde. Uko twabapanze ntaho washaguye. Ni barahinduka kugeza ubu ngo. Ibirahindukira inyuma hajemo bakamavinga. Federico Valverde. Penalty ya gatatu biri kurusha cyane. Yabigaye ku muntu uri kubanza. Ko niho bitangira guhindukira. Habayemo iki se ko basifuzi numva bari kuganira rwateye yavuye mu izamu, ni iki cyabaye? Ni iki tigo koranabuhanga nirikunda, ni iki cyabaye? Ubwo yaba ari penalty ya Vasquez ntuza se? Yaba yari ya ngo yakoze ku mupira mbere. Indo yakoze ku mupira akarenge. Sozi ko bagiye kurana, uzi ko akarenge kakoze bigira. Yaba yikoze kabiri. Yaba yiteye kabiri. Arayisubiramo se? Aka yabyihore masenati na moteri. Bara ryo asanga nyine n'ubundi bara yari yateye. Nigere ko basobanura ati nta kibazo. Yavuga ko ikirenge cya Vasquez cyabanje gukora icyateye. Atasi beza Maria Fete. Goal! Federico Valverde. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Atigendera hasi. Igendeye hasi yarayifashe. Yihutaga niyo mpamvu. Iyi bitihuta kari kabaye hano. Yihutaga. Iza kuza kwa Henry nuza n'umugore yateye ya mbere nuza Vitinya. Yari kuyifata. Vitinya ateye penalty igenda buhuro ariko ijyamo. Iyo nindeje ko turebe ko twamupanze. Katurebe twamupanze inguyira. Angel ko namupanze. Angel namupanze. Korea reka turebe Angel Korea. Nta munya-Argentine yura. Korea! Goal! Kutwa kora harashya.
baby steps pampa nziza ku bana bose. nta munyarigentine ugipfa kwirata ntaho kuruto yaratangiye yakozeho reza Electronic we uyu munsi barayisezerera uyu munsi bakaniye neza ngande uyu nguyu ni Magoga koze ibara nakana vumbo ariko Magoga koze ibara ninde ugiye wa Real reka turebe twamupanze yego twamupanze rwose Captain Vasquez ajya gutera penalty ya kane Real Madrid atera nziza umunsi wabona abaye nka Vinicius. Reka tura Captain Vasquez ariyo Captain Vasquez aramanuka gato cyane Captain Vasquez ariyo mpira unyazama ukuramo ayibanaga kari kwipasa nk'inkoko ntabwo uyu munsi arayirata da arayicyuye bro ntabwo uyu munsi arayirata ngo atera nziza ni umunsi arayirata aba agiye gutera ubwoba mbona mu maguru ubu agiye gutangira ubwoba ngo ndaroga ndetse ni abatangira kubivuga ni bahande se ko bihereye twahumvise Pira Vasquez awutebunyeza nabwo uyu munsi barayikura mu buzi bakaniye bana bakaniye uyu munsi bakaniye barayicyura nonize ariko abo bantu bimeze ubwo niko bavuga ko twayirase nako nuzayirase niyo ari kuvuga barayicyura uyu munsi aramanuka nawe yiteye arayirata wa undi wamuvuze ari kuri yirata amuvuze Marcos Riorete ariko bwe nuri muhungu Riorete ari wamuvuze ariko rero Fuadi turahamagara papa uyu munsi turongera tumuhamagara ibyo bintu bya Forest turatubwira ahantu wavuye ibyo bintu bya Forest menya ari byo koko Fuadi arayirase uyu Riorete wamuvuze tukiri muri match Riorete arabwo ni umuntu iki cyane wamuvuze tukiri muri match karata penalty wari wamuvuze rwose Riorete Fuadi ibintu rero bya mbambaza bazirata mbambaza ukiramo amayinite turahamagara papa ababasi abanza tubwire ibintu bya Forest n'ibintu byande byose none se aba bari mu biki banze kuri penalty nese Atletico ko bayerekana nk'iyarate Antonio Rudiger Antonio Real Madrid qualifié ndashaka kubaza iriya penalty yavuze ko bayigize ko yayigize penalty yanuza bayanze yahuriye na Rivares yego bayanze bavuze ko yayikozeho bavuze ko yayikozeho ya penalty na Rivares bayanze bayanze rero yakomeje kuko nibazaga impamvu yo kuba ko Real Madrid Atletico Madrid yarase penalty kumbine yakakarenge yakozeho kabiri yakozeho kabiri atayika ariko sinari kumusubirishamo basa subizaho niko itegeko rivuga ko bayikoze mu mufuka kabisa oya nta mufuka bayikozemo nibwo ariko byanditse ngo niko bimeze nese siho wazanye VAR umupira urawukoze inyezamu ukwiye muranga da wa wundi wakenye nawe barazanga ngerekana ngo ndafite ngo 15 ni 15 uzafite menshi ngena Tosa ya penalty yanuza Vasquez bayanze ya uriya na Rivares ya mini ya uriya na Rivares Antonio Rudiger rwose arayite umunyezamu ayikuramo biranga ikintu cya mbere bano gutuma Real Madrid banza kugorwa mu gukomeza Arsenal Tenyereza ikomeye dore match zabiryoshye kabisa Arsenal zayisezerera inge nayo urigije ukuntu iri gukina yego igihe cyane agakipe koroshye cyane igihe cyane agakipe koroshye katajya kayi Kylian Mbappé avuga ati twagiye Real Madrid kimwe cya kane kirangiza Real Madrid kimwe cya kane kirangiza Atletico Madrid iratashye Diego Simeone mu gitabo cyazandikamo Real kenshi iramubangamiye pe azandikamo Real kenshi Real Madrid iramubangamiye imva ikipe twa Real Madrid ibangamiye umupapa pe azandikamo Real kenshi pe azandikamo Real nyinshi cyane iramubangamiye pe ko numva Atletico imbabaje umutima Atletico irambabaje pe umutima nese bivuyemo gute ko nabonaga penalty umutima yabaye nicyo nakubwiye yikozeho kabiri karakare kiriya kirenge cyateye bwa mbere icyateye akaguru k'ibumoso kakoze kuri iriya baro niyo mpamvu navuga ngo baro yazamutse hejuru kuko Real Madrid yakirega amweretsemo niyo mpamvu baro ngo yazamutse hejuru yavuze ngo akaguru kabaye ngo yayipashe nayibonaga ariko Atletico we akasuko Simeone yarakaye gukora abakinnyi mu kibuga arimo abwira ngo ajye kumera abafana make nako nibyo ariko ngo courage mwirakara mukomera abashyira abafana make mwa performance neza
bakinye neza nibyo kubabwira abakinnyi bari bakonje tigusubira kubazana imitugo ku ngufu ngo kubera abafana make ati niba twibaye muri uyu mujyi twibare tuzonga ariko ase nk'uyu bari mu biki nk'uyu ari mu biki koko abo guprovoka nk'uyu bari mu biki nk'uyu bari mu biki kwera hari ibindi ubusi yakoze iki none rero uko ari guprovoka abafana bashaka yakoze iki kwera yakwitahiye ko n'abatsinze za penalty n'abakinnyi neza batari kuvuga yakoze iki ubu ngubu wigize ubona Rudiga avuga hako Rudiga gutereye penalty umugabo akoze harayija umupira urangura zamuka kumbi Vasquez yarase yari yo kurangiza equipe nuko nguko birangiye rero ikipe ya Real de Madrid kabigeze muri kimwe cya kane kirangiza ubu imikino yose ya kimwe cya kane kirangiza turayizi rwose imikino ya kimwe kirangiza yose turayizi tuzi ko bizarangira hari umukino se tutazi tubyibutsa abantu badukurikiye dufite abantu barenga 4,000 kuri YouTube channel yacu oya dufite abaturage barenga 4,000 badukurikiye kuri YouTube channel yacu tunabashimira cyane abantu bose tunagira bagiye gukora subscribe tubagira uko birangiye nuko bazizahura muri kimwe cya kane kirangiye imikino ya kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League ikaba igomba gukomeza mu buryo bukurikirana n'amatariki akurikira bayita UEFA Champions League muri UEFA Champions League imikino ya UEFA Champions League ikaba igomba gukomeza tubabwira uko bazakina rwose uko bazakina muri kimwe cya kane kirangiza na kabisa Real Madrid na Arsenal cyonzi ko Real Madrid na Arsenal ziri kumwe Barcelona na Dortmund hanyuma Aston Villa na Paris Saint-Germain yego ndetse n'ikipe ya Inter de Milan na Bayern Munchen yego tumutaka ni cyane gatuza ubwo match yoreke ni yihe ubwo match yoreke muri izo gizo ni yihe ubwo match yoreke irabiyihe ira Aston Villa na Paris Saint-Germain Aston Villa na Paris Saint-Germain kandi unayemera garuka niki ariko iroroshye koza abagaruka byo mu bikorwa ko bidakomeye nk'izindi kuzara umupira mwiza abakiro ni match y'abatoza bakina agapira karyoshye ntabwo bizabyoroshye niwo mukino ugomba kuba uba umupira uzakora umwuka nk'abantu ubu ngubu barasobanura gute ukuntu wavuyemo umupira uzakora abantu umwuka Champions League rwose Real Madrid pira uzakoramo abantu umwuka Real Madrid ikaba ikomeje rwose mu buryo abantu benshi n'iki ntabwo ba karabaye imikino iri ku itariki 12 z'ukwezi imikino iri ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane saa 3 z'ijoro Arsenal izaba yakiriye Real Madrid amasaha azaba yarahindutse hanyuma Barcelona yakiriye ikipe ya Dortmund Bayern yakira Inter PSG yakira Aston Villa kinewe kwishyura ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane Aston Villa na PSG Dortmund na Barcelona Inter na Bayern Real na Arsenal cyangwa match ya kabiri Real izakirira mu rugo izakomeza hagati ya Arsenal na Real izakina na Paris Saint-Germain na Aston Villa izakomeza hagati ya Bayern Munchen na Inter izakomeza hagati ya Barcelona na Borussia Dortmund finali ikaba iteganyijwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu ku isaha saa 3 z'ijoro kuri stade ya Munich Allianz Arena kanya gato cyane tukaba turi buze kugaruka tureba Manchester United uyu munsi rwose turagaruka ku isaha uyu munsi mbamenyeshe ko turagaruka ni mu kanya rwose Manchester United iri mu rugo yakira Real Sociedad saa 4 zuzuye kwa Chelsea nabo baraza ko ari muri conference Chelsea nayo iri mu rugo kuri yakira FC Copenhagen saa 4 nayo ni saa 4 n'ibyo rero ubwo reka dutaye gahunda yindi ni mu kanya dushimire cyane abakunzi bacu by'umwihariko twabanye
abaturage benshi Imana ibaha umugisha kandi turabashimiye cyane by'umwihariko turangije umukino dufite hafi abaturage byiza turi kuri YouTube channel barenga 4000